ya tubahaye ikaze bakunzi ba Main News TV, tukaba tugiye kubaha ama updates yabayiriwe vugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cyo hanze. Kihuta cyane rero mu makuru y'imikino duhereye mu gihugu cy'u Rwanda, ikipe ya APR ikaba yaguze izindi vuvuzera 500 izakoresha ku mukino wa Kiyovu Sport. Mu gihe rero bari kwitegura ko uyu mukino baramutse bawutsinze cyangwa abakanganya bahita abatwara igikombe. APR FC isabwa inota ku mukino wa Kiyovu Sport ku wa gatandatu, kuri uyu munsi wo ku wa gatandatu ni muri tariki ya 20 Mata. APR izakira Kiyovu Sport ku isaha y'isa 9 hano kuri Kigali Pele Stadium. Kihuta cyane umutoza bitmumita hari ingingo Francis yahize gusubira Rayon Sport akongera kayitsinda. Umutoza wa Bugesera hari ingingo Francis yatangaje ko yifuza guhesha ikipe ye igikombe cya mbere mu mateka, nyuma y'uko uyu mutoza yabigarutseho nyuma yo gutsinda ikipe ya Rayon Sport igitego kimwe ku busa mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cy'amahoro mu mukino wa abanje kubahuza. Nanone tugarutse mu gihugu cya Kongo, ikipe ya Tupisa Mazembe ikaba yanze kwambara Visit Rwanda, avuga ko rero ishobora kubiryozwa ikaba yakatwa ibihumbi 450 by'amadolari kuri miliyoni 1 y'amadolari yari guhabwa kubera kwambara uyu umwambaro wanditseho Visit Rwanda. Umutoza wa Rayon Sport sanga abakinyi be bari gusabwa ibintu badafite, cyane ko ngo abakinyi benshi afite ari abakinyi babanzaga aho kuri bench, no kuba abakinyi batabanzaga mu kibuga. Kihuta cyane bo bita Perezida wa Repubulika Paul Kagame amubajije ku by'ikipe ya Arsenal ari abereye umufano ukomeye cyane. Umubaza ati se Perezida, ikipe yawe yaratsinzwe na Bayern, abivuga iki? Yavuze ko rero ikipe ya Arsenal nubwo yatsinzwe n'ikipe ya Bayern Munich nta kintu gitangaje ko n'ubundi akiri umufana wayo, iracyari ikipe ikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Kihuta cyane n'ubundi mu makuru y'imikino, ikipe ya ikibuga cya Kimisagara cyazamukiye abakinyi benshi. Imirimo yo kuvugurura ikibuga cy'umupira cya Maison des Jeunes, ikibuga cya Maison des Jeunes kiri Kimisagara iri kugana ku musozo, aho ubu ngubu bamaze kuba bashyiraho tapi. Uwo bita King James yavuye imuzi ibyena n'uwo bita Ntezimana Blaise wamushinjaga kumwambura amamiliyoni menshi cyane, amamiliyoni asaga 30 yose. King James umaze iminsi afite ibibazo n'uwo umusore bita Ntezimana Blaise umushinja kumwambura amafaranga yari yamugurije miliyoni 30. Byarangiye rero King James yihakanye umusore, avuga ko aya amafaranga uwo musore amubeshyera. Kihuta cyane rero nanone hariya mu gihugu cya Kenya, uwo bita The Ben muramuzi mu Rwanda, indirimbo ye bita ni Forever yaririmbiye umugore we, yatsindiye igihembo cy'amashusho cy'indirimbo ifite amashusho meza muri East Africa yose. Tariki ya 14 Mata nibwo ibi bihembo byatanzwe bishyira ibyamamare mu Rwanda, nka The Ben yatwaye iki gihembo. Ikindi gihembo cyahawe umunyarwanda bita Muyoboke Alex, rero iki gihembo yahawe akaba ari cy'umu manager witwawe ye neza cyane. Kihuta cyane nanone mu Abanyarwanda bakomeje kwitwara neza cyane ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane no muri East Africa. Bita Aliye Kulu yatwaye igihembo muri AAA cyo mu cyiciro cy'umukinnyi mwiza wa filime kuri filime aherutse gusohora.